ngake ngakuveza eqaleni namanje futhi ngizokuveza. Angikuthandi ukuthi mawuhlangana nami bese lokho ungitshela ukuthi ukungibona ku-TikTok. Ngiyacabanga ukuthi esikhathini sanamhlanje akekho umuntu ongenawo TikTok, bonke abantu banawo TikTok. Manje angazi ukuthi yindaba wena uvela uzonaka wami nje amavidiyo, uzonaka ukuthi khona mina ku-TikTok, ukuthi kusuke kudaba yini lokho. Bebangaka abantu abadlala ku-TikTok. Kungcono-ke makusuke kumuntu ngempela osuke ngempela engangazi engigcina khona la mafonini. Ngiye ngiku-understande lokho, kodwa ke kungicasule kakhulu uma kwenza umuntu osuke ngazi bese futhi ejike ezongitshela ukuthi uyangibona ku-TikTok. Angazi ukuthi usuke engibona ubuni amavidiyo emangaka, ngoba oqala nje mina ngi-TikTok njengabantu bonke. Into engikhulumayo ngikhuluma izinto ezijwayelekile njengabantu bonke. Ayikho into ehlukile engiyenzayo okuthiwa-ke le yenziwa yimi ngedwa, mhlawumbe omunye umuntu akayenzi noma iqala ngami. Manje angiyithandi lento leyo, lokhu umuntu lokhu eza neha